Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu ijoro ryo ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2025 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye Umushakamba Maurice fatanije na mugenzi wanjye Sentama muramahoro mwiriwe neza. Muraho neza Mushakamba mwiriwe. Yego tumeze neza twiriwe neza bwije amahoro. Uyu munsi wiriwe wambuze ntabwo nabonetse. Sabato yakuheranye. Byakomeye rero ubwo ntabwo nabonetse. Birumvikana hari izindi gahunda zo mu buzima busanzwe. Mu makuru tutarayinjiramo bwana Sentama, umujenerali w'inyenyeri eshanu muri Uganda agize atya rwose arongera atangaza ijambo rikanga abantu cyane. Inyenyeri enye. Nenye koko. Agize guki generali Muhoozi Kainerugaba. Ariko sinakubwiye ko atazava kuri yo Mushakamba. Karame. Umuzungu ntabwo ajya areka make. Nakubwiye ni umugabo ntabwo azigera ava kuri X. Rwose. Uti yasezeye ntoya. Mu kanya rero apostinze ibintu. Mu kanya gato gashoboka yego. Gato cyane ko bimaze umwanya muto ariko birasekeje. Ati iki? Yaravuze ngo anyone who threatens Rwanda is really playing with fire. Umuntu uwo ari we wese ushaka gutera ubwoba u Rwanda mu by'ukuri aba arimo akina n'umuriro. UPDF is already the biggest army in the region. UPDF ingabo za Uganda. Yego. Ni igisirikare gikomeye kiri. Abereye n'umugabo w'ingabo. Muri aka karere. We consider RDF our brothers and friends. Dufata RDF ubwo aravuga igisirikare cy'u Rwanda. Dufata RDF nk'abavandimwe kandi nk'inshuti. No one should threaten them. Ntawe ukwiriye kubatera ubwoba. Umugabo rero arakanga rwose muri aka gace. Ababwira noneho ntibasinzira. Barahunga. Barasakuza imahanga hose barahunga ubundi bagiye gusakuza ati mwoka byara. Barahunga. Bacitse ururondogoro mu mijyi yabo irimo gufatwa umunsi ku wundi. Noneho bariyahura. Yuko ngo barakibamara. Ariko mu makuru ufite. Ariko mbere yuko yageraho. Yego. Uretse tureke kuva kuri Muhoozi yabanje kubwira abadepite ko azabafunga ngo ni ibicucu. Ngo mu badepite ba Uganda harimo ibicucu byamutumijeho ngo aho kubyita bazabifunga. Yego. Umva nta generali wo kwitaba abasivili. Agira ngo uyu mugabo Muhoozi arakenewe muri aka karere ariko nanone kuvuga ukuri kwe bifite benshi byubaka bigasenya ibigarasha byinshi. Yego. Bene amata mumenya ari buze guhombana kubera amagambo ya Muhoozi. Ntabwo byoroshye. Reka noneho twinjire ku nkuru nk'uko babivugaga. Moya wingendana. Uza akantu bita nzaruhahira. Nagaki. Nzaruhahira ndakita nk'agafuka. Yego. Ariko gakoze ndakita ikideyi cyangwa se gakoze muri afite imikono bafata. Ariko gakoze muri bino bivamo amasima cyangwa se imifuka yindi. Hano ndabona ifoto. Yego. Y'abasirikare ba FRDC. Mu mihanda y'Irumbishi. Yego. Mushakamba bafunze twa nzaruhahira. Bamwe bari ku mamoto abandi bari ku maguru. Hagiye pe. Ab'inkwakuzi bafashe nzaruhahira. Rero aha ngaha Mushakamba bwe
banyibukije hari abantu twiganye hariya muri uriya mujyi wa Bukavu habagamo utuntu dusekeje cyane. Bukavu buriya yabagamo inzara cyane, sinzi niba ubu ngubu yarashize. Biragoye ko yashira. Twigaga kaminuza. Waba ugiye gusura nk'abantu, yego, haba udusashe tw'umukara cyangwa utundi tw'icyatsi kibisi turiho umuntu wambaye ingofero nini cyane banditseho Marlboro. Umugabo niba ari umukinnyi wa filime, hari aho yabaga yicaye ku ifarashi kandi agenda yambaye ikigofero kinini cyane. Noneho utwo dusashe warakazingaga, ukazinga neza, ukagakubita mu mufuka w'ipantaro w'inyuma, ubundi ukaryumaho ukigendera. Aho wageraga washobora kugera ahantu bakaba baguha nk'ibishyimbo, bakaba baguha nk'ubugari, bagashaka icyo bagushyiriramo, ukavuga uti hari akantu mfite hano mushobora kubishyiriramo. Naborohereje muhumure. Ako gasashe rero twakitaga onesejame. Onesejame ni ukuvuga ngo ntawamenya. Reka nisohoreze abantu bose bize kaminuza hariya muri Bukavu, yego, haba kuri ESP Bukavu, haba kuri ESGA, haba kuri ISDR, kuri Université Catholique de Bukavu, kuri ISTEM, kuri Université Evangélique en Afrique. Abanyeshuri bose nta muntu utaruzi onesejame. Bashyiraga ahantu, ubundi wagera ahantu baguha icyo waguhaye cyose ukajugunyamo rwose, ubundi ugatahana ihaho. Abasirikare rero nabo atwaye Nzaruhahira Mushakamba, barakomerewe. Reka twikomeze ko gukereza abantu bacu nayo aba ari ngombwa ngo bayumve. Yego, kuko umusirikare w'igihugu utwara Nzaruhahira, yego, nibyenda gusetsa ko batwara inkoko se. Ntawe wigeze ubona atwaye ingurube kuri moto ayishyize ku bibero? yewe ibya hariya birenze uruvugiro. Twakwikomereza noneho tukinjira mu abantu batembererwa mu bazakubwira. Iyo muhuye arakubwira ngo leta shimboke. Shimboke uzi icyo ari cyo? Oya. Ni isigara. Uzana isigara. Umugurira isigara. Iyo itabi ryo kunywa. Yego, birumvikana. Reka twikomereze, buriya nzajya nkubwira gahoro gahoro byahari. Mwakoze cyane. Turebere hamwe rero ingingo z'ingenzi. Ni ingingo 3. M23 yabohoye Rumbishi, ifata hafi 80% ya Numbi. Aha turaza kubisobanura. Ingingo ya 2, abajenerale ba M23 bagaragaye bafata akayaga ku kiyaga cyitiriwe Edouard, aho babohoje. Ni hariya Kamandi Lake. Yego. 3 rero turarebera hamwe uko Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yasubije Tshisekedi wongeye gutsemba ko atazigera aganira na M23. Uko na yango muri mu marembe hano yayisubije. Ya yindi. Ngo muri mu zabukuru. Iriya nayo ya ngoma ntambwe. Ingoma ntambwe rwose, cyangwa ingoma nsaza, nayo yayibwiye. Ariko noneho ngo bihakanye Tshisekedi. Bagira indimi zombi, bakavuga hepfo no haruguru. Ku buryo nyine ibyabo ubona nta gahunda, niba ari uko bashaje. Yego. Byashoboka. Reka dukomeze, turaza kubibona ibyo byose turi bubivugeho. Ariko ushatse twabivuga ubu ngubu.
reka duhere Numbi, abantu bakeneye kumenya Numbi na Rumbishi. Abantu basobanukirwe iby'ingoma nkambwe turaza kubivugaho. Ngaho tubwire rero Rumbishi bimeze bite? Wabonye ko ari ahantu heza Mushakamba? Bacitse urondogoro b'abanyamakuru. Reka twinjire muri iyi nkuru ya Rumbishi bifashisha ibyanditswe na bariya banyamakuru. Nabonye iyo tuvuze twenyine ayacu bagira ngo ni bimwe byacu byo kuvuga ibyiza bya M23 gusa, kandi ari nabyisanganwe bakabyita propagande. Gusa ko twayibuzeho icyasha ngo tukivuge. Uriya mujyi wabonye ni Rumbishi Mushakamba. Umujyi mwiza cyane. Noneho ahangaha Tazama yanditse ngo comme dans un film d'Hollywood. Nko muri filime ya Hollywood. Yego. Yango abantu bajya bareba cyangwa barebye filime za Hollywood barabanga. Yego. Mwacyabyitiriza ingabo z'u Rwanda Mushakamba. Byo ni bisanzwe, ntago yavuga adashyizemo iryo jambo, ntibishoboka. Cyabyitirira ingabo z'u Rwanda. Iryo jambo yo ntiyaricikaho kuko aricitseho yarara aciwe umutwe. Ariko babikiriza intero ya Tshisekedi. Comme dans un film d'Hollywood, l'armée rwandaise appuyée par les rebelles du M23 vient de prendre le contrôle de la localité de Rumbishi depuis 17h ce samedi 18 janvier 2025. Muri filime ya Hollywood ingabo z'u Rwanda ngo zifashijwe na M23 ngo bamaze kwigarurira isaa 11 z'umugoroba kuri iyi tariki ya none 18 z'ukwa mbere 2025. Bamaze kwigarurira ngo lokalite ya Rumbishi. Ntabwo baremera ko barwana na M23. Ntabwo baremera byo, ariko bazajya babemere. Agakomeza ngo ce débordement serait facilité par une trahison au sein des forces sur terrain selon plusieurs sources recoupées. Ngo kuba iyi lokalite yafashwe ya Rumbishi nk'uko babikesha ngo ababaha amakuru, isoko y'amakuru mu buryo butandukanye hariya i Rumbishi, ngo kuba hafashwe ngo byatewe n'uko ngo mu gisirikare harimo ababagambanira, harimo abagambanyi. Ibi ariko bagambanirwa nande? Ubundi ni operasiyo yo kubakinisha filime nk'uko bari kubyivugira, kubaca imanza. Sindabona n'umuntu bacira urubanza ngo yaragambanye. Ubona bagambanirwa na Tazama. Noneho agakomeza ngo la chute de la cité de Rumbishi en territoire de Karehe. Ni muri Karehe Mushakamba? Yego. Ni ukuvuga uba wamanutse winjiye muri Karehe uvuye mu yindi ntara, mu ntara ya kabiri ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu yindi territoire, mu yindi ntara. Ni ukuvuga hariya noneho ni mu mwinjiro binjiye mu yindi territoire, ariko nanone ibarizwa mu yindi ntara. Yego. Ahangaha rero Rumbishi ni muri territoire ya Karehe, akaba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bari kwegera wa perezida w'Indagara. Ngo la chute de la cité de Rumbishi en territoire de Karehe dans la province du Sud Kivu ouvre grandement la possibilité pour la coalition à poursuivre sa route jusqu'à Numbi et même vers l'aéroport de Kavumu, Bukavu, sauf si Kinshasa décide de se réveiller avant que l'irréparable n'arrive. Ngo ifatwa rya Rumbishi muri teritwari ya Karehe, yego, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni inzira ifunguye, ni uburyo bufunguye bwo kwinjira ukagera i Numbi, ukaba wanagera no kuri aeroporo y'Ikavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu, Kibukavu,
keretse Kinshasa nifata umwanzuro wo gukanguka mbere y'uko ibidahindurwa, ibidashobora guhindurwa, ibidashobora gukosorwa bigera. ubundi se Kinshasa kuvuga amazi bashobora gukanguka amazi atararenga inkombe. Mu kinyarwanda gisobanutse ni uko umuntu yabivuga. yego. Ushakamba ubu bwoba bw'aba bagabo uravugaho iki? ni inzitwazo. Yego. kubera ko nka batazama benshi n'aba FDLR bigize abakongomani. Yego. ni inzitwazo n'umujinya wo kuba aho babaga. Wewe wasanga nkatazama yitwa nka Kandese. ndaje hari umuntu ujya urimbwira nuko njya ngibagirwa. ugasanga afite izina ry'ikinyarwanda. ararifite n'ubundi ni umunyarwanda, ni nk'ababambitse mu nda aribo bajire muruma. bigize bamurumba kandi arabambitse mu nda Jean Claude ba hano mu Ruhengeri. Twakomeza. rero kwandika ibi ngibi urabona birimo gutabaza, birimo amarira menshi, buriya byanditse amarira agwa. Yego. ni agahinda ariko ko kuvuga ngo dukuwe amata ku munwa, ingengabitekerezo yaratwishe, tuzahungira hehe, aho twabaga barahadukuye, baratumenesheje. kandi ni nabyo wabonye mu gitondo amavideo ya FDLR ziri kubaka inuza, imiryango y'aba FDLR irimo gushakirwa inkambi muri Shanjo, ariko se iyo Shanje barayimaramo kangahe ko intare za Sarambwe zahageze? birumvikana bagiye kongera bomongane birukanke. ariko bwana Sentama ngira ngo ashyizemo n'amagambo akomeye no kugira ngo nyine bataza kumwica. urabizi ko byavuzwe ko uzajya uvugaho M23 yafashwe azashyirwa mu butabera. ntabwo ari mu butabera, ni ukumujyana ahangenga ubundi akicwa. ariko sitazamo wavuze wenyine. undi wavuze ninde mushaka? Justin Kabumba yavuze ngo iki? ngo M23 ikomeje gufata ibice ganye ditele, ikomeje kwigarurira. ubwo ni ubutaka. yego. amasoko menshi cyangwa plusieurs sources yego aremeza ko M23 we ibyo Rwanda ntiyabishyizeho, yafashe yinjiye muri Kivu y'Amajyepfo, ikontorora cyangwa se ifata agace, ubugenzuzi bw'agace ka Rumbishi. ingabo za Kongo ntabwo ziremeza aya makuru. we nuko yivugiye rwose. ubwo ngerageje kubitangaza mpita mbisemura icyarimwe mu Kinyarwanda. yego. uyu nawe ni umunyamakuru ukomeye, ajya yandikirana bya bitangazamakuru bitandukanye nka za France 24 n'ibindi. yego. ariko kuba yavuze nyine ni byiza ko abitangaje. ni nawe washyizeho ya foto umusirikare ufite nzaruhahira, ndetse na ba bandi bari kugenda ku mamoto, buriya wasanga ari b'abajenerali ba autoproclame. ariko turabavuga abantu ntabwo ushobora gupfa gushyikira ifoto yabo, imiterere yayo. ni kuvuga afite igikapu baheka mu mugongo. yego. hejuru y'igikapu ugasanga hariho umufuka n'akabido n'ijerekani. mu kaboko ugasanga harimo nzaruhahira nayo irimo ibintu, akandi gafite imbunda, ubundi agakandagira. hari n'akandi kaboko gafite imbunda. yego. ariko ubona ko bananiwe pe. harega iriya ntambara yarabananiye, usibye kubananira byo guterwa, yaranabananiye byo kuyirambirwa kuko ntacyo barwanira. bararushye n'abo gutabara. twigere kureba intare nkuru. ariko ntabwo tubuze ibyo gufata Numbi. mbere yo kuzijyaho, Lieutenant Colonel Weringoma nawe yavuze. yego.
yavuze ati yasekaga la RC s'étonne chaque fois quand Tshisekedi dit qu'il ne négociera jamais avec le M23, qu'il lui dit que qu'il négociera jamais avec le M23. Ati ARC ni buriya ubundi hari umuntu wigeze kubaza ese bavuga AFC cyangwa bavuga AFC M23. Ubundi umutwe wabo witwa ni amazina biratandukanye, ni AFC M23. Mu kuvuga ni rya huriro ry'uruzi rwa Congo, yego, M23 kuko bihuje. Kuko noneho iyo ubuze igisirikare cyabo AFC M23 cyo cyitwa ARC M23, yego, ni kuvuga ni Armée Révolutionnaire Congolaise. Bavuga ati ARC iratangara buri gihe iyo yumvise Tshisekedi avuga ko atazigera ashyikirana na M23. Noneho akibaza ati qui lui dit que le M23 est disposé à dialoguer avec un irresponsable comme lui? Ninde wamubeshye ko M23 ikeneye gushyikirana n'umuntu udafite icyo ashoboye, udafite icyo yitayeho? Toute guerre finit par des négociations. La RC négociera avec d'autres Congolais responsables. Intambara iyo ari yo yose birangirana no gushyikirana. ARC izashyikirana n'abandi bakongomani babishoboye nyine. Ubu ni ukuvuga ibyo bamwingingiye ubu ngubu nawe agiye kubibingingira. byiza cyane. Twavugaga Rumbishi Numbi nayo nk'ibisanzwe mu 23 yigezemo, twigeze tunabwira ko yibohoje, ariko FARDC zikuyemo zirahunga, mu 23 nayo ntiyakomeza kwirukankiramo ngo irwanire gufata, irituriza yigira mu misozi, iracyara aho ngaho. Gusa mu gitondo barwaniyemo, abarundi bagerageje kuzana amashagaga, barakubitwa, barahunga, barirukanka, birangira bazanye amashagaga. Rumbishi bo bamenyeshejwe burundu 100%. Ibyo rero nibyo byaje kurangira Rumbishi yose ivuyemo, Numbi gasigara uko. Ariko amakuru n'ubundi yemeza ko igihe cyose Rumbishi yafashwe, Numbi nayo iri mu manegeka cyane ko ngo 80% intare za Sarambwe ziyifite. Mushakamba tuvuga ko Numbi yafashwe kuri iki kigero, ntaze kugira abatuyomoza, reka mbanze nisegure, mbanze mbiya. Yego, ubu hari abantu batuyomoza, noneho bwacya bagatangira kuvuga ngo ahandi twavuze ngo tombe. Ni ukuvuga twebwe tubivuga, hari ukuntu M23 igota ahantu, yego, ikaba ihafunze pe, ubona ikirindiri bari uko ba bandi barimo baturumbukamo bakiruka. Yego, ubwo rero iki gice bavuga aha ngaha cya Numbi imeze, udusozi turi hariya bagenda bafata ngo ni ugukaba, udusozi ukagota ahantu. Ariko ninde ujya avana intare mu birindiro? Wenda babanze barebe. Yego, babanze barebe ejo bundi, yego, mu gihe gito gishoboka, abantu barishimye ngo bari za Ngungu, none mu kanwa kabo bakivuga ngo Ngungu barayambuwe, bageze muri Kivu y'Amajyepfo. rero abantu, yego, hari abantu bavuga ibintu bakibagiza intambara za gorira nka ziriya.
arega Sentama baba barahageze kera. yego niko geri rirwanwa, baba barahageze kera barindiriye ko kamanda bavuga ati mukora akantu. ikindi Sentama ugomba kumenya, yego, no mu badukurikira harimo abadashima amakuru cyangwa batanyurwa n'amakuru dutambutsa, yego, wenda baba ari aba FDLR cyangwa se abandi gutyo bafitanye umubano cyangwa se ubundi buryo baziranye. yego, uyu inkuru nk'iyo bayumvisha irabashingura bihutira kuyinyomoza, kuri bo ari incamugongo. ni incamugongo rero bihutira kuvuga ko ari ukubeshya. Mushakamba haba harimo n'abazarendo. Abazarendo ntibabura. ubu hari umuntu ukivuga ngo FRDC iracyafite Ngungu, namubonye ku rubuga rw'abakongomani abaza nibyo koko Ngungu barayipfambuye. bose Mushakamba umuntu bageze muri Kivu y'Amajyepfo arabaza Ngungu, yagiye kubyina Ngungu aguma mu kinya, wasanga aribwo ari kukivamo. bibaza umuntu uyu munsi ukibaza ngo Ngungu, wasanga aribwo akiva mu kinya. twakomeza gusa ngo umurundi akomeje kwigira ishyano muri imwe mu misozi ya za Buragiza, za Ruhonga, ariko nawe arakurwamo kuko none se ko yakuwe. ahubwo Mushakamba amakuru mfite Neva yarabwiye ko ngo nibibeshya bakahabambura hariya bazashaka ahandi bataha. ariko ngo nta kindi kibimutera, afite ubwoba. yego, M23 AFC inkorera biriya Ingungu, noneho duhanye umupaka yangenze ite? azagira ate ko ariho uri kugana? iramutse ije muri Kivu y'Amajyepfo tukaba abaturanyi, yangenze ite? cyane ko ifite n'aba bantu nihakanye. hari akantu nakunze. yego, hari umuntu wavuze akantu, ese ko Perezida Ndayishimiye yavuze ngo abarundi bafatiwe ku rugamba ni Red Tabara, kandi akaba avuga ko Red Tabara ari umwanzi w'igihugu, niyo abemera akabafata ahubwo akabacira urubanza niba koko ari abanzi b'igihugu, ugasanga ako kantu karimo ubwenge. yego, rero buriya afite impungenge kuko hariya ni ahantu barwaniye, barimo kurwanira cyane muri biriya bice, kandi hariya nibatsindwa bizaba bibarangiranye. Mushakamba uzaba ureba na Goma uzabona abantu bafashe nzaruhahira bagende cyane. ariko bo sinzi uko ubwo buri muntu azabaza ubwato. niyo nzira isigaye yonyine. bayuhunga naso n'abafite bazaza mu Rwanda. tuzabakira turi nkamira. ni repuri strategike yo mu Rwanda y'Igisenyi. Sentama ngira ngo wenda twakomeza, ariko Neva we ntaho azabacikira kuko imbibi ze z'Uburundi na Congo n'ubundi ni ubutaka bw'abarwandofone, kandi biyemeje kwirwanaho. yego, twakomeza tukajya ku yindi ngingo. abajenerale ba M23 AFC bagaragaye bafata akayaga ku kiyaga cyitiriwe Edouard. yego, hari ahantu ni Kamandira Mushakamba, ubundi ngo kiriya kiyaga cyitwa Rwicanzige. ubundi ni Rwicanzige. urumva ko ni Ikinyarwanda, nuko abazungu baje babyitirira byose. ngo rake Edouard, rake Ruberi, rake iki, ukagira ngo yari iyabo. yari iyabo nyine, bari badushoboye. n'ubu ni nabyo bakirwanira, wenda nuko batarabishobora. hariya rero bagaragaye Mushakamba, ngira ngo wabibonye ute? wabonye igihugu cyiza hariya?
harasa neza, icyo ni icya mbere, nabo basa neza cyane, yego ku nifomu nziza cyane isukuye. yego ariko kimwe mu bintu binshimishije cyane kubona nyakubahwa General Sultan Makenga ateganye rwose arebana na nyakubahwa General Baudouin, ku ruhande General Byamungu Bernard Maheshi, yego ukabona Colonel Nzenze Iman John. Yego. Birashimishije cyane rwose, aba bagabo ni imfura cyane cyane. ubundi izi ntare, yego hari abari kubona iyi foto bagahamuka bakamena telefone, yego bagamenya barimo no kuyiforomata. ubundi Mushakamba buriya ni ubutumwa bukomeye kuri Kinshasa. ukuvuga ubundi iyo ugiye kureba mu abandi barwanya leta mu bindi bihugu bindi, kirazira ko abayobozi bakuru ba revolution nka bariya bagendera hamwe. yego kuko baba bavuga bati ntawamenya, umwe ashobora kugira ikibazo wenda abasigaye bagakomeza, ariko noneho tugira ikibazo rimwe twaba dufite tugira ikibazo rimwe, ubwonko bwose bwaba bucitse, ikivi twatangiye ntawacyusa. biriya rero bikaba ari ukwereka Kinshasa ko nta kishoboye. umutekano barawizeye, indege zabo na drone ntacyo zakora cyane. buriya ni ubutumwa bukomeye cyane kuri Kinshasa. iyi foto rero hari ikindi kintu ndi kuyibonamo. yego ndi kuyibonaho ubutumwa bwitwa ngo turi iwacu cyane. ati rwose turi iwacu, turanezerewe, turatuje, turatengamaye, nta kintu mushobora gukora. yego ngira ngo urabona abahungu babarinze hirya no hino. ndababona hari uhagaze hafi y'amato. ufite hari undi Mushakamba yitwaje ikintu wagira ngo ni icumu. ni inkoni ya yindi ikoze neza. ni inkoni wasanga ari nk'iya generali cyangwa se undi uwo yitwaje. uyu ninde wambaye ingofero y'icyatsi? uyu ni uwo bari kumwe, n'abayobewe. wambaye ingofero y'icyatsi n'uriya wundi bari kumwe bahagararanye, nibo nayobewe. namenye ba generali na koroneri, aba bandi nabo ikigaragara nyine nabo bayingayingana, ariko sinamenya amazina yabo. Baudouin Ngaruye n'uyu hepfo, uwo rwose uri uteganye na generali Sultan Makenga, ubona ko ameze nk'ufite ibyo abasobanurira. yambaye songa mbere. urabona ko bafite ibyo abasobanurira byo rwose. none Giseke dabaye cyakoza Giseke kandi afite ibibazo Mushakamba. mbese ufashe ifoto, dufata ifoto aho abantu batwaye Nzaruhahira, wongere ufate iyi foto yo ku kiyaga, ubona ko ingabo zitandukanye Mushakamba. oya, niyo wafata ifoto iri Kinshasa yaba abajenerali b'amatama. ubuzi Kinshasa uranyibutsa. Giseke ngo yiriwe agenda n'ibirenge muri Kinshasa kugira ngo arebe uko imihanda yangiritse. umujyi ugenze n'ibirenge, niba yabishoboye simbizi, ntumbaze yagenze ahangana iki cyangwa niba azakomeza urugendo. nuko buriya afite icyo ashaka kubasaba nyine, urumva aracyabinginga ngo bahindure itegeko nshinga. oya, yahinduye ahubwo n'abantu barebana na urabona hari abantu baba bashinzwe ibintu bijyanye n'amategeko iki, abo bose yarabahinduye umusibe ejo. dukurikiye aho babatangaza, hari wari mukuru yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru, agenda bahindura ashyiraho.
ariko barabigenzuye basanga abantu benshi yashyizeho ni abantu ntibumva n'abana be bakora ibi abo bazabwira ati kora ibi cyane ni abashinzwe kuririnda abashinzwe kugira gute abo bose ndaza kureba urutonde ndaruguha bwana Senama Hakamandi yego ejo bundi hari abikinaga ngo bahafashe Bushakamba hari ahantu habifi habifi hari umuntu duheruka kuvugana hari ariko tuvugana turebana yego anyereka ifi Mushakamba hari ahantu hari ifi pe hari ubuzima cyane wumva ko ibijyanye n'ibikorwa bizinesi zo mu mazi ubucuruzi bwo mu mazi uburobyi n'ibindi biri kugenda neza abahungu bari bafite igihugu cyabo Gisekedi nashaka azaceceke wamenye ko muri Masisi bongeye kugerageza gutera ejo muri Masisi nibyo baragerageje ahubwo se n'ejo cyane uyu munsi ahitwa Bukira Bugabo Bugabo bateye Bugabo batera epfo ya teritware ariko ngo bakubiswe koko bakubiswe cyane bimwe birenze uwarokotse umenya azahita ava mu gisirikare barwanye ariko Masisi barimo kuyikiza ibibazo bakubise hari inyuma ya Gahongore bamanutse muri za Miyanja n'epfo yego Miyanja nayo ndayibona ko habereye akantu bakubuye cyane ahandi rero ni Ruwizi ni muri biriya bice ibi bice nyine bigabanya Ngungu n'agace ka Kivu y'Amajyepfo yego ni nka za Remeka naho nabonye bavuga ngo habereye intambara aha bahakubuye ariko ikigaragara barimo kurwanira ahantu ni ruguru ya za Minova uburyo Minova nayo iza buriya baraza kugira amabinika abiri bafite ibinika yitwa Goma bagiye kugira ibinika yitwa Minova yo menya itazaba ibinika ahubwo bazayikuramo ubundi noneho Goma igasigara irenze kuba ibinika hari ibinika cyane rwose idafite n'akakenge gatoya kamwe basukiramo ahandi Mambasa urahibuka yego Mambasa naho ngo ho ni imirwano yatangiye ejo mu ijoro saa 2 za nijoro saa 4 barara barwana imirwano yarangiye saa 2 z'amanywa mu gitondo yatangiye saa 4 ariko ukuntu imirwano yarangiye ahangaha yarangiye FRDC hababariye cyane bitavugwa nanjye niyo makuru yangezeho twitege ya mafoto cyangwa imurikwa ry'ibindi bikoresho iminyago ikomeye iminyago irimo abafashwe mpiri bafashwe kwa Mikono iminyago y'ibikoresho kuko ngo ahangaha AFCM 23 hasaruye imbunda zitagira ingano ikindi FARDC yitondereye aya operation ya nijoro yego yarabamara n'ay'abanyadushoka umva urashira ariya niyo yashegeshe Ngungu Mushakamba cyane ibihumbi 10 by'abarundi ntiwamenye iyo byagiye byarahushywe kugeza ubwo babyongeye uvuze ibintu uranyibutsa Mushakamba dore inkuru wa mugabo wanze kuvuga igitigiri cy'abasoda b'u Burundi bavuye hariya inkuru iravuga ngo Mpanda byaramarira n'imiborogo mu gushyingura abasoda 110 b'u Burundi yego bavuye muri Kongo noneho bagashyiraho amafoto yabo ngo irabire
ariko inkuru ikarangiza ivuga iti bashyingura abangaba 110 bategereje ko indi mirambo yindi ihagera Mushaka. Subu afande Gaspard Baratuza ibyo yahakanye ntabwo azabyemera cyangwa ntazatamazwa. Yageraga yikura imbere y'itangazamakuru. Yego. Kandi yarahikuye. Yego. Ibindi uzongera umubona imbere y'itangazamakuru. Azagaruka ahimbye ibindi binyoma. Byaranibagiranye ahubwo. Umuhanga wo kurya arakarabye Mushaka. Cyane rwose. Twikomereze Nduhungire hatiki. Yewe. Nduhungire yakubise ahababaza. Yego. Kisekedi nyuma yo kwidoga wenda reka duhere ku byo Kisekedi yavuze. Yego. Kisekedi yabanje kwidoga nawe uribuka ko ejo bundi hashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize umusangiro n'abadiplomate batandukanye bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yego. Kisekedi nawe niba yarahise ahiteguza ikitaraganya simbizi. Yego. Ubundi nawe ari imbere yabo aridoga ati Kongo ntabwo isaba inkunga ahubwo isaba ubufatanye bw'ukuri kandi buha amahirwe angana na buri wese ushingiye ku busugire bwayo, ku butaka bwayo bwose no ku burenganzira bw'ibanze. Ubwo bufasha si impuhwe, ni inshingano za buri wese mu guharanira amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Yego. Yakomeje agira ati kuganira n'umutwe w'iterabwoba wa M23 ni umurongo utukura tutazigera turenga. Kutwumvisha ko ari ngombwa gukora ibiganiro n'umutwe wa M23 bisa nko kudusaba kwemeza ko ibikorwa bihonyanga amategeko yacu n'ibyo dufata nka kirazira ari ibisanzwe. Ntituzigera twemera gupfukamira abatwotsa igitutu bo hanze kugira ngo ntitwange dukunde twemere ibyo badusaba binyuranyije n'inyungu z'igihugu cyacu zirimo ubwigenge bwacu. Ayo ni amagambo ya Kisekedi ari kwidoga rwose imbere y'abadiplomate bwana Sentama. Yego. Ubundi Nduhungirehe nawe ahita ababwira ati ibiganiro bya Rwanda ntibishobora gusubukurwa cyangwa ngo bitange umusaruro mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagira ubushake buhamye bwo kuganira mu buryo butaziguye na AFC M23. Nibi ni umurongo utukura w'u Rwanda. Yego. Ngira ngo ukuri kurigaragaje. Yego. Ubwo rero ntibazongere kwiyenza ku Rwanda n'ubundi ntaho rubabaye cyane ko nta Rwanda rwambuwe n'umudugudu. Yego. Ko abarasa ku Rwanda bagejejwe kure na M23 kandi ko ingamba z'ubwirinzi zigihari. Yego. N'uwabikora umuriro wamusubirana inyuma ukamutwika. Yego. Utaranagera ku butaka bw'u Rwanda. Ubundi Kisekedi arumva umurongo utukura arinda ukwiye kwirinda arinda ukwiye kuwurenga hagati y'u Rwanda. Yavuze umurongo utukura. Kisekedi ngo ntiyarenga umurongo utukura ngo aganira na M23. Ariko nuza nawe aramubwiye Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ati natwe nimutaganira na M23 ngo mukemure ibibazo mu mahoro, natwe ni umurongo utukura, ntimuzadusabe ko ibiganiro bya Rwanda tubigarukamo cyangwa tugira icyo twemeza muri ibiganiro bya Rwanda. Kuko aha nk'uko babivuze ni nko kubahatira ibi biganiro bya Rwanda. Kisekedi namwe mu mahanga arashaka guhatira u Rwanda gufata umwanzuro utazatanga igisubizo kugira intambara zahoreho.
mushakamba ubanza ariyo mpamvu abakongomani banditse inkuru igira iti à 3 jours de son départ l'administration Biden surprend la République démocratique du Congo avec un communiqué qui reprend des éléments de langage du Rwanda. Mu minsi itatu ibura kugira ngo leta ya Biden guverinoma ya Biden icyura igihe ngo yasubiyemo yatunguye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitunguza itangazo rivuga neza ibikubiye mu magambo ngo y'u Rwanda. Dans une communication publiée sur le site du département d'État, mu itangazo ryacishijwe ku rubuga rwa departement ya leta, les États-Unis d'Amérique, partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, demande au gouvernement congolais de négocier avec tous les groupes armés, y compris le M23. Ngo leta zunze ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabye leta ya Kongo kujya mu biganiro n'imitwe yose yitwaje intwaro ndetse harimo na M23. Une position défendue jusque-là par le régime. Rero babonye intero nziza iyo bajya gusoza basoreza ku Rwanda. ngo uyu mwanzuro ngo ni umwanzuro ngo kugeza ubu ngo ushyigikiwe n'u Rwanda. Rero niyo mpamvu banditse ibi ngibi ko nyine havutse kiriya kibazo, ariko ngira ngo leta ya Biden yibutse ibitereko yashishe. None se ko inyungu bari bakeneye batazongera kuzibona? Uzi ibintu bakoze byose, uzi bikeni mu biyaga bigari cyangwa kiza arakanyagwa, uzi bikeni. Urabona uburyo Nduhungirehe nawe yahise abivugaho ubwo RFI yarishatse kubigira icyo bivugaho. Ngibi yabivuze yavuze ati avuga ngo urahera kuri RFI noneho twumve Nduhungirehe. RFI ntabwo nibona, RFI niyo yasubijwe. Yego hasi. Le Rwanda s'oppose à l'extension du corridor de Lobito à l'est de la République démocratique du Congo. Ngira ngo koridoro ya Lobito ni ya gahunda ya gari ya moshi yahuje Biden na perezida wa Angola na Tanzania, biriya bihugu bya hariya bizakorwaho na biriya nzira ya gari ya moshi. Yego. Noneho hano RFI, ariko RFI nayo ni gasenyamiryango. Bakaba bari gucinya inkoro, arega Kinshasa buri yanditse kano hita yohereza amadolari cyangwa bahaye ikiro cya zahabu. Byashoboka bababwira ati mugerageze iranguru. U Rwanda ngo rwarwanyije ngo gahunda ya koridoro ya Lobito burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwayirwanyije buteye mushakamba kuko babeshya. Ntibabura ibyo bitwaza. Noneho Nduhungire ati this information provided by the outgoing U.S. Assistant Secretary of State for Africa is totally false. Iyi nkuru yatangajwe n'umufasha sekreteri wa leta wa
leta zunze ubumwe za amerika ucyuye igihe urimo acyura igihe yabivuze mu kinyabupfura ubundi nturi mu marembera ati yose uko yakabaye ni ikinyoma. Rwanda was never associated in any way in the negotiations for the Lobito corridor. Rwanda nta mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntaho yari ihuriye n'ibiganiro bijyanye na koridoro ya Lobito. Therefore, our country never opposed any extension of this corridor to the Eastern DRC. Ati kubw'iyo mpamvu ntabwo igihugu cyacu kigeze kirwanya ikwizwa ry'umuyagurwa ry'umuhora wa Lobito mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nyine bashatse kugaragaza ko ngo wenda ari u Rwanda nyine uburi ibintu byose abo kwa Blinken bavuga, yego, ntabwo bashobora kubura aho bashinga igikwasi u Rwanda ngo barubabaze, ariko bagasanga rwiteguye kubasubiza mu buryo bw'ikinyabupfura kandi igisubizo gikwiye cyane. Gisekedi rero bakaba batanze urw'amenyo, yirirwa asabiriza, ingendo akora zijya hanze zirutwa, ntaho ajya asura ibihugu ariko nta gihugu na kimwe kimusura, ariko yarangiza ngo ntasabiriza. Uzi ko umwaka washize usibye abaje ajya si batatu cyangwa bangahe baje mu irahira rye, ngira ngo ni nk'abo ngabo ni umubare wegereye rwose. Nta wundi muperezida urinjira muri kiriya gihugu, umwaka urarangira 2024. Reka twiganire ku musozo. Yego. Dushimire rero abari badukurikiye Mushakamba, dushimire byimazeyo, kandi tubibutse ko twaganiraga ku kuba 23 yabohoje Rumbishi ifatana 80% bya Numbi. Tubibutse ko twaganiriye ku ngingo nanone ivuga ku bayobozi, abajenerale, abayobozi ba AFCM 23 bagaragaye bafata akayaga ku kiyaga cyitiriwe Edouard babohoje. Ikindi tuganiriye kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasubije Tshisekedi wongeye gutsemba ko atazigera aganira na M23. Tubasabe rero abatarakanda subscribe bakande subscribe ikandwa rimwe, bakande like ikandwa rimwe kuri buri kiganiro, bakande share, bashobora kwikanda inshuro nyinshi bakurikije umubare wabo basangiza aya makuru yacu. Bandikire babicishije muri comments kugira ngo badushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zabo bidufashe kurushaho kwiyubaka. Ijoro rihire ya Sentama, Mushakamba mikoro yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye namwe mwakoze cyane, mugubwe neza, Uwiteka bahire.